Mis murach amach soáin manager stúdi astar agus sinne buin ar son a bhí rí agus I líomhracha próiseacht an Gaelic. Háisí astar an sa gipling an fichiid sa gá go cearst hanig céití ní gine se board cólaram agus háisí sin company. Agus ha sinne bhí cúpla defa próiseachtain a sinne rífilm GSDM gealapa ha sin a bhí na cúnantain ga board na Gaelic go bhád go defa bhuiin an eile agus ha sinne seirse ruta córta daine opar go lua go héfach goch agus a tín sa fallh meach a próiseachtain. Sa naimlí teach a sinne go bhí gúlach gur san film G nachlan a sin go bhí gúlach gur san defa cúnantain san próiseachtain agus buin an eile ach a sin cúteach go gúirí a bhí púrtach na ruta na sinne bhí céins go chaile siad a chiad blion acinne sa bhí cúteach na buinen agus gníamachchas acinne an a bhí déasach ruta an Gaelic go háirt chu conaltrúg agus próiseachtain agus sinna céideach go bhfuil sin cuanta rutain a ha tanneocha luch gamis luch gúi a ha Fröcker och sån ficket så tre, ficket så kehert, ficket så kok. She slot torsk ma putmocha show ma vi animich sån torsk gag na halappe. Hashing the fast a kok na kings company. Amasakin vi fast the is just hashing vi fine tight for for boin and sa kutchen boin and torsken kunantens hachinukin is an upper. Hashing fiskin korben a schöne son kutchen ka kele. Hashing always a prosel ach she tosh show gaine. She has to go on after.